Kuringana na kambuni ya uthuthuria ya Mizani ni ati kura ikeja kuringwa na Arua kaunti ya MERU rutere rwa MERU kwanza ni rurujukio atongererwa kaunti ya MERU. Kuringana na ripoti eje irerekererwe na Arua seneta Mithika LINTURI no atongeretie ari na gichunchi kia 41 gatanta ijiri na mubunge omwe kuruka wira Mwangaza niwe obaire na gichunchi kia 31 gatanta ithano. Gavana Kiraitu Murungi kuringana na Mpumi Cia urigietie akigwatwa mbaru ari na gichunchi kia 23 gatanta inya ya kariba kaunti. Gitine kia seneta kuringana na Mpumi iria ciathithitwe gatigati ga tariki 19 na tariki 26 cia mweri muthiru ni ati Kathuri Murungi no atongerete na gichunchi kia 55 gatanta inya athingatini na aftari Kathurima ari na 18 gatanta imwe no ekinoti marete JR ari na 9 gatanta ithatu. Muruiri wa giti kia kiama kia Jubilee James Mithika Ntongai ate kuoneka kuringana na uthuthuria bobo kiri giti kia mubunge wa Ekuru Karambu Kairemia kinyawe wa kiama kia UDA no atongeretie ari na gichunchi kia 53 gatanta ithano no Felicity Nkirote Biriri wa kiama kia gavana ya Kiraitu kia basi niwe obaire na gichunchi kia 18 gatanta ijiri na engineer Indith Mwirigi no abathatu ari na gichunchi kia 15 gatanta ithandatu.